kumsang hi somni pathum November ni somle paruk ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te in zawa in chibai kan buk le theu acheu nimin November ni somle panga khan Manipur state ta zofa te chenamun Hill district ranga mas rally nei ania he program hi zofa te thlir rang bika nun ron na an ma chon mek chu an du lo zia lan tir na ani deuh bera he mas rally hi Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF 10 an huai khot ania district ranga mas rally hi man ani rualin aman na pui ber chu lamka khopui chunga ani lamka khopui chung mun rang pathuma trangin tuibong peace ground lampan hian mas rally nei ania The Deccan Herald in report and pek dan chuan Manipur state ta tharum thona kalchome ka hian CBI le NIA te chuan case tam tak anlak dan le nu chuina an kalpui dan chu Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te hian rual khailo tak le in thlir hranna lian tak om chunga kalpui ani antia Manipur state ta zofa te kukizo telaka thubuayom rang chu rang taka bozui ngal ania man po rang takin hanai ngal zel boka mase dan bo chet na chi rang case tam taka meitei te in rol na awma chunga chuan CBI le NIA te hian case an la longe investigation hi danang tak formal taka kalpui ani lowani antibo hemas rolia hian case an tarlan langsar jol jinga chuan David Triak thina khan alutan ania khapoi khoina in nam noi kha chiang taka hriat ani boka karsil fainam hun karwasa zofa kukizo meichiate rong taka pongsual ani natele ambulance chunga han chuang lai no pangle anu hal hlum ani dante khangjongjonga khan investigation mumal takin kalpuya nilawani antia hengba ka hian ITLF te chuan thubuai case somni pani lai mai aum bokani anti heng thubuai jongjong a victim ator tu berchu kukizo zofa te ania anvai hian meitei misual rol silai kengte kutur vek ania masa heng jongjong a hian dik tak le pangai takin action lak alanilowa investigation po chutiang chuan kalpui halanilo bokani Indigenous Tribal Leaders Forum te hian Union Home Minister Amit Shah addressa memorandum ansiama hian Manipur state ta BJP kai khroina hnuaya sarkar chuan nasataka in thlir hranna akalpuya majority meitei hotele minority kukizo tribes te inkara tharum thoa in nokton na po hian meitei am terror group te entirnan harambai tengolle meitei lipunte kara hian Manipur state commando te mun engemaza ta chuan mu anlo ni towa hetiang thil hi malam huna athen le to lo na turin Union Home Ministry hian mala turin handu ni ti memorandum a hian zialan hani boka haibaka hian community pani tein kara buaina chungchanga hian CBI 10 on lambik le tran lambik nei bias taka thil kalpui lawa investigation hi arang thayang berin danang taka kalpui turin anphut bok ani The Deccan Herald chuan report and pek danin Manipur state boina hian miza somriat ayatamin nunna anchantoa mipui singruk chuang zatte omna mun chu ahim lawawangin anomna mun son internal displaced people hi anomto ani heti role hian Central Security Force te Army te Manipur state chunga hian tam tak anomto chungin tharum thoa boina hi tun thleng hian ala chuak rangani antibo tichuan nimina mas rally anei na hian memorandum anthelua demand an siam te hi karni chungin achana le ti hlotlin na alo thlenglo ani chuan Central Sarkar hian a recognize lo mo poni sela zofa te chenna Hill district pumpuya hian mania rowin relna self government set up in din ani donani ti memorandum a hian anziak langbok ani Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF chuan Manipur state aboi tiratang khan tharuk araltoa masa demand kan siam hi tun thleng hian ti hlotlin tumna engma kan lamulawa Manipur sarkar lakatranga asang hlaka in rel bolna separate administration po tun thleng hian ti hlotlin alanilawa
Heralia kan au chuan ata hi an khadu lawani chuan Manipur state rural na hnuaya betolowin mania rowin rel turin karni nuwa hian mania rowin rel turin sarkar kandin donani tin ITLF General Secretary Pumwan Tomping chuan media person tema apuang zar ani nimina masrali protest anaina hian mipui an pungkhom nem hlea mipui pungkhom zat chia hi soimai thei anilawa an thanem hleni ti hi asoi thei dan tlang pui chu ania lamka tauna ringot po hian mipui sang tam tak an pungkhoma tuntruma protest hoi hota Union Home Ministry nena memorandum an thlen hi ITLF ten Manipur State aboi nuwa memorandum khauber ta jingami niin ahriata tun nuwa thil thleng than khata zofa te an pu chiatna le meitei ho ten an mo pu na chikrang rang fin fiana tak tak evidence om tak tak silo te po NIA le CBI te hian zofa ta jingami ronman an nei nual to ani kha mase boina a chuatan tira Imphal lampanga thil thleng zofa te pong sualna le thana te innam hnoi te kha tun thleng hian chui chuale man an la nilawa nunau te an him theina tura anun na hlan tu David Thiak laka rong taka an chet na le thana in nam hnoi te po meitei mi an ni nge ani ti hriat ania mase chungmi te po chu tun thleng hian man an la nilo boka no pangte hospital lian jok pan pui ngai khopa liam tur ambulance an chuan pui mek laya Imphal Valley an thlen nuwa meitei ho ten an lo ti dina an chuan na ambulance chopa an halhlum tak te po kha tun thleng hian CBI le NIA te hian rin hlal miman po an la nei lo ani Manipur State Sarkar hian Manipur State boina wanga nunna chanta report an pek po hi afel hlalin adik lo niin ahriata rin dan tlang puya chuan mi sang khat zanga tanga sang ni vel chuan nunna an chan to in hriat ania zofa ta jinga an chan chin hriat zui thailo ta chu thuran ni sela an thingai ani ti chiang taka confirm hi mi za somnga an ting towa Imphal khopui chunga protest annaya Biran Singh nena mipui ten khoya nge kanfa te ida tia auruala pungkhom ho ai po khan zofa lama nunna chan zat hi an tlem jok daya hewang hian Manipur State chunga tharum thona wanga nunna chan zat Biren Singh sarkarin hapuan zar hi rin harsatak ani ole Middle East lam han hoi vele thungila Israel Palestine Hamas hote indona kal chome ka hian rotna chikrang rang atam to hlea masa Israel sipai ta chuan rotna le daudalna tam takkara Gaza Strip marlampang hanlu chilmek zel ani hetiang ani lai hian The Washington Post chuan han report danin Arab member ramsang sang ta chuan Hamas tenen in biakna anneya Palestine Hamas ho nena hian mitang in thlengton dan tur chung chang rotna anneya atlembera Israelin meichiale no pang anman ta chu an chuanga ti chuan Palestine Hamas ho te hian Gaza Strip chunga Israel khole tuile ramdang mi te mi jani samli velan man ta chu chua turin an phut bok ani masaheti rol hian Israel laka phut dang hanai ve thunga Israel hian mitang in thlengton ani chung hian Palestine mi puite tran puina chu ti pun ani theina turin Hamas le Palestine te in kana chu nithum chung chollai lok ni se antibok ani herot na hi Palestine Hamas holam chuan an pom toa Israel hian an pom don nge don lauti hi hriat alani lowa Israel sarkar ayo le Qatar sarkar ayo te in biakna kalpui mekania US President Joe Biden chuan herot na hi Israelin apom thei ngai hi beisaina hengemachan chu kanayani atia heti rol hian zona changin US military ten mitang te chanchuak tur hian in nam noya in rol kantum lawani ati heti lai hian Arab diplomat tele in biakram na thok tu ramdang palai than khat ta chuan hei hi thil beisai omlo athleng le ta achan chu Gaza hian Hamas so le Israel in kara in ka na lian tham tak athleng le a occupied West Bank lampanga po boruak aso sang thar le ta chu chuan beisai na om chun chu atimit meka Israel hian lopom po ni sela anu loka anno le ngai dona ti chuan abula trangin in biak na hi tran that angai le donani antia
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu office atang le Israel War Cabinet member ta chuan hein biak na chungchang hi an hnol thuemo an pom thuemo po engma an la soilawa Mase Prime Minister office atang le War Cabinet member thren khat ta chuan poi khoina tam taka loin nam hnoi to mitang tam tak voile khata Israelin achua thut chu rem antidon lawani ti an soilang bok ti chuan mitang in thlengtona in thlengton chunga mi puite tranpuina thazok alu thaina tura in kana toplai lok tura rotna chuan omzian nei handring ta chialo boka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza hian kan thlen thailo chin engmun ma aom lova Hamas tana big bona mun aom lova chutiang bok chuan antana in humhim na mun po aom don lo boka Hamas tul tha mangte tan hian tlan bona kong kan hon sak don lova mitang zongjong ta chu chua zalen vek anedona Hamas ro chu noi bo vek anedona ni tin Southern Israeli military post atlona asoi chuka heiwang hian in biakna local to zongjong chu Hamas ten pomma sela Israelam hian an pom thei arinom lawani tin The Washington Post chuan an report ani tichun vein chun darsom pani vela khan live update an nei dan chuan Israel chuan Hamas leader in chu anlu chilani ti an pongzara hei hian Hamas hotanena in kana cholsan lailok lam chu ahoi talo top maya Israel sipai ta chuan Gaza Hamas political chief Ismail Hania in chu anlu chil ani mase hetianga anlu chil hunlai hian Gaza in donalian tak awma wangin Gaza Hamas politician hota chu ramdanga anin thiar chuak deuh vek towa heiwang hian a in anlu chil lai hian ama hi awmlo ani Al-Aqsa radio chuan Israel ground troops 10 Hamas political chief Ismail Hania in anlu chilma hian drone atangin missile hanron kap chuaka ain hi nasatakin ti chet masak ania Israeli ground troops 10 anlu chil nuwa hian ain hi noidarvek ani thu an report bok voin hian Israel sipai ta chuan occupied West Bank lampanga po beipui an thak chunjom zela West Bank lama hian nasataka chet antuma wangin West Bank lampanga hian thranem tak anlu bela reinforcement atan sipai dangle ral thuam dang tam tak anron thon luta occupied West Bank ka Ramallah marlampang Mugair village heng Israeli military reinforcement tahi anron thlengtoni anti venchunudar khat arik madeu khan Israel sipai ta chuan Gaza hi nasatakin anrun zui zela Pok thai thil ral thuaman man po lian le lom tak tak ani toa heng ral thuam pok thai thil hanron man ta hi huam zau tak tak ti che thai khopa na thokna te ania Gaza khwale building tam tak ta chu vai vuta chantir me kani tin han report bok ti chuan Israel sipai ta hian Gaza city chung chu nasatakin an swa sam toa The Times of Israel chuan report an pek danin Gaza City chunga hian Israel Naval Commando 10 anral thuam chikrang trangte anthon luta heng te hi al sathi kema man ani thu an pongjara silai le pok thai thil chikrang trang baka tuipuya an zon thlakna tur man ruate ani hloma helai munaral thuam te waman tur hian nizan zankhuwa khan Hamas hotanena in kana le in dona athenga helai muna Hamas hote annoidar nuwa hian Lu chilin Israeli paratroopers ta chuan thi chilbo man thren na vest thren khat tele pok thai thil lom tak tak te RPG te anti tank missile baka intelligence document thren khat te anmanani ti anpung jarbok heti lai hian Israel police le medic lam chuan thu thar haron nei vele ta Jerusalem chimlam panga West Bank ne na in kalpona tunnel road bulloka checkpoint an siama Firfiak Polten in kana hanron chok chuaka Israel chan chuan na thoktu pol jingami Megan David Adam chuan asoidanin heng kana hian hliam te enkol tu medic te po target vek ania hetianga in katon nakara hian medic jingami pakhatin hliam atura hebaka hian midang pathumin hliam antur boka hliam tur jinga pakhathi adin mun athalo hleni antia Police ta chuan firfiak pol hetianga in kana ronchok chok tu te hi mi pathum ania kar mangin hanron kala Jerusalem chimlampang West Bank checkpoint hanron thlen hian silai an met puak ta
มาเซอันปฐุมเฮียนอิสราเอลีฟอร์สจะชวนอันกับลุมเวกาฮามาสฟิรฟิกปอลเลอิสลามิกจิฮัดเท่าเทียนกาซาเลเวสต์แบงก์ลำปังนัสตะกะนอร์เบอันนี้ตัวจุงปอยน์อิสราเอลรำชุงบอยคอยนะอันละทันติรชุนจอมเจล่าให้เฮียนอินกาหายนัทุทุงเอโมทิลทรัจอกลวินเฮร์ชวกตูระเบย์เซนปออาติบอเวกันนี่อันติบอก The Times of Israel ชวนวินไลดาร์นิเวลาคานอิสราเอลชิมลำปังบอร์ดาร์ลำปังตุลามุนา Rocket Warning Siren จูอาริรวยรวยมาเซจันจินกันบวชใส่ลายเฮียนเอ็งทิลเจียงเอแทงตีฮี IDF ตัดชวนคอมเมนต์ฮันลับเปลวันนี้อันติบอกนิมินนิลายนียคานอัลซิฟา Hospital จูอิสราเอลสิไปเต็นอันลูจิลตาอัดชูงมิปุยอมเตอันชัวดูลาววังเลอัลซิฟา Hospital หน่วยเฮียนฮามาสฟิรฟิกปอลเต็นตมบุกขวารินอิสราเอลตันปอยอันคอยเรื่องอันนี้ตีนอิสราเอลชวนอันปัวให้วังเฮียนลูจิลอานิตาอิสราเอลสิไปเต็นเฮลัยมุนอันลูจิลเฮียนด็อกเตอร์เตเลดัมเลวเตเอ็นคอลจุยนตูมันรัวจิรังรังเตอันเก่งลุดงาลาปาเลสไตน์ลำปังชวนซิวิลมีดัมเลวตั้มตะกินนุนนะอันจันพานีอันตียามาเซอิสราเอลลำปังเฮียนดัมเลวเต็นนุนนะอันจันพาทูฮีอันสวยหลังเลมลวาPalestinian Wafa News Agency report an pek dan chuan Israel sipai ta chuan bom mangin gas station an baya hei baka hian mos an bai boka mos le gas station an bai na hian amuna hian mi pangai nun na an chan baka mi ngemazatin liam an tur boka nimin lama Al Sifa Hospital Israel sipai tan an lu khung tak pokha voin hian he hospital pan na le alu na kong mun frang frangami ta chu Israel bulldozer le vehicle chi frang frang ten nasa takin anti chia kaltlang thei ani to lo ni tin Wafa News Agency hian an report bok voin chanu dan ni le minute som panga vela khan Al Jazeera chuan live update an nei danin mun frang franga in ka na le tharum thoa in bei na achoka Gaza City Israel sipai te chet na chu alien tham to hlea heti lai hian occupied West Bank lampanga po Ramallah khopuya in dauna rap thak tak mai hatheng meka Ramallah khopui hi Israel sipaiten Israel military base satana siam antuma heiwang hian in kana hi thleng ania Ramallah khopui chunga hian Palestinian ho inate Israel sipaita hilutin Israel flag anpot phara anzar boka Ramallah khopui hi Israel hian nizan lamatang khan abai tran toa Palestinian mi somruk vel manin han khung frangani antiboka Israel chuan heng han mi man te hi tharum thoa lo beilet tu te han ni thu an pongzara Palestinian fighter ho fara refugee kemom tenen nasataka anin kan nuwa an manani tin han soilang bok heti lai hian German sarkar chuan anram chunga Islam firfiak polten poi khoi tumna neya an khriata wangin hamba khopui chunga operation an kalpui thut maya sipaiten Islamic Center nena in kung kaina nei Islam sakhojui tu te voin hian handap chok mek bok ani voin hi Israel Hamas sote in dautran tiratang khan ani somli pakhat na ani towa boina hi alapun lun chawviawa Israel hian Gaza hi ala trap tonin media thren khat chuan an soya mase Israel media thren khat chuan report an pek danin Gaza hi chuti mai chuan lak ani don lawa underground tunnel tam tak awma henga hian Hamas firfia khau tam tak anin phum ruwa Hamas ho chakna tharui hi me mi alani tak tak lawani antia chuwang chuan Gaza City in dauna ringot po hian ni tam tak ala o anrin thu an soilang bok ole khati jong kha tuntumatana report kan buat sai thaite nile phot sela loinen kol traula ti chuan Rainbow Mizo channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudonia